akwa ba behwemu na wenu de beje wonsem abrante kwa bi a wonye mfirisha ne be se dunwotwe wo konto so school aye fense SHS Senior High School ibi ena abrante wokọ na they say asem wei etimi siye ewo bia ye friend say Assin North District ewo Gyaase Senior High School ewo na asem wei siye na abrante ne ye friend Joseph Asante o eno musisi kum honom no omu wonsuo na mom omunsuo na twa ema enti omu wonsuo bi etene ye adamantem honom enti ene enyu ono kwa ne koye wone ne namfofo ene omu so mkọ akwose nsuo ne bi aba abedware enti no omu bobo ne ade enti omu aye fin omu ba ya omu su kum wonsuo na twa enti ese omu cross kwan no na omu kọ ensuo ba ko a ye fense River Konkoom no omu kọ se nsuo ne bi edifiri mantem ho enti adansefo na fa adusofo ne bi ene ya bon komo kirem sabro muduru nsuo no ho no ena abrante ne yeso ne bokiti wade sabia ne se kwansini akoa no se ni tiri na de ka won nsuo nim eni pamro omo bomade su mampenfo ba mo mbeso a Joseph Asante mu a Asante kana na mama yentie ne namfofo ne bi a wono omo ekose nsuo no se de omo ehu asem no so na yes so confirm so that between Endwa and Akomfode yes so na say and on na bucket to no or two bucket na ba the two bucket na ba na who say like or prince and who say ka bitu mo top na fred awa ni so ba na o me bo ani nti afie yi na afie or na oda hu na I so one mu so bi pacho ye student Gyaase Senior High School pacho ye so na campus ni pacho na tuma la power ni tu that's obi akọ no kwasanfi so ka kwasanfi so hu enti wey ayadisuanfo ni bi nti om se sukuu no obi a fanse nja enti ene kro ba ko fanse Akomfode ene ebo hye enti omu firi sukuu mo no mo kwa kwasam suo ena sabredi abrantie yi wonka atasefo bi ma sabredi o mde na kopiem so ewa ban yare sabia eno ewo mantem ho no mu na ne kwakwa ne ne abrantie no no ankasa ne chasa ne nana ebo nkomo se do siti asem no edi so na maami ni su no ye betie maami akua mata we address ya madam ba go promise Joseph Asante I told you no mo da ba hospital enti memra na go fe Joseph ko pata de enti ba ko na mo na safa be to so to safa no ko na nya wi na mdo ya timba mi ko na resi wa da nya dia ebeyi na mjansi a we se mi ko ka de mba ya ave ba ne fe se we na kwa mbi ba no we wi enti nya dia ebeyi bi enti onye yo aso ma na plan mi free no so mo ye training to bi am so mo ko se nsia be dwale na no ba na to so mi tu oyi ena tue no ko ni na mba pa ni ba ayawra wosem ti sambre de akwada na nyamfinhye dunwotwe yese ogina JHS SHS1 ena wokosem suo ni bokiti no aka nsurum ti wo twene nsa de akwakofa bokiti no se bokiti ni na so ne kon edi ni wuramu o se de yun ono so kana na onka te asefo ho biem asemu o hwe petre